Thokozani babhemi, ake sithakeni nayi intelezi yokuchela egcekeni. Ne? Thola udabulamafu, indlavaloyi, unyongwana, unukani, isendelenja, ungibonisele, untombi kayibhinci, usilepe, inyathelo umalala, uphinde emva, omayisaka bonke, umabophe, umbhikayiboni, ubulibazi, untombi kayibhinci, umathanjana, umvuthuza, inyawo lehashi, inyawo lembongolo, inyawo lwedubhe, ufake nomchamo wengane engakathombi. Ufake umpindi amshaye, ufake intelezi yokubamba umthakathi, umababaza, insulansula, ilabatheka, ufake ugugazithebe, ufake nengwevu. Uzohlanganisa yonke le mithi nebabhemi bami, niyayibona ukuthi miningi kanjani. Ninafani umuntu makumele azihlanganisele abone ukuthi yonke le mithi miningi, bese ugijima uzoguga okumanzini, mase ngikutshela i-price bese uya-complain. Ngicela ukuthi nizihlanganiseleni yonke le mithi, niyisowukeni ebhakedeni, nichele ekuseni abantu bangakavuki, ilanga lingakaphumi, uchele futhi usuyolala. Thokozani.